Assalamu alaikum урматтуу Ошкобардын көрүүчүлөрү, биздин кадырлуу мекендештер, амансыздарбы? Ошкобар каналы өз көрсөтүүлүн улантат. Бүгүн 10 октябрь 2020 жыл биз Ноокат районунун Жаңы Ноокат айыл өкмөтүнүн мал базарында турабыз. Жаңы Ноокат мал базарындагы бүгүнкү баалар кандай? Биздин канал менен чогуу көрүңүздөр. Бизге каттала элек болсоңуздар, катталып коюңуздар. Видеону көрүп жатып, класс басууну унутпайсыз туугандар. Акырына чейин көрөбүз. Бүгүнкү бааларды сиздерге чагылдырып беребиз. Бул базарга жалпысынан майда малдар эле көп кирет экен. Мындай жылкылар аз экен. Болгон адаттагыдай жылкылардан тартып баштайбыз базарды. Эркек кулун баа болуп жатат. Кашкасы 5 кашка эркек кулун экен. Бул жерде баа болуп жатыр. 35 000 сом баа берип жатат. Ушунсу 35 000. Бул жерде баа берип жатат. 36 000 сом баа беришти ошол 5 кашкага. Мына кыштылар менен Бишкектен алып келинген кулундар кирди. Бул кыштыны көрүп турасыздар. 3 жашар. Баасыны 200 000 сом деп атат. Бишкектен алып келинген кулундардын бааларын 70 000 сомдон деп Жаңы Ноокат мал базарына чыкты. Такалары кабылбаптыр. Өтө келишкен кышт экен. Кыштынын баасын тышырсаңыздар болот туугандар. Ээси 200 000 кеми бар дедим. Бишкектен алып келинген кулундар менен өспүрүмдөрдү аласызбы же быштын аласызбы? Номерин калтырып кетебиз. Жашына жете элек кулундар дейт буларды. Кулундардын баалары 70 000 сомдон кеми бар. Быштынын баасы 200 000 сом кеми бар. Такка кагыл эле экен. Жакшы өспүрүмдөр. Өспүрүмдөрдө көп тартып жатат кээ бир көрүүчүлөрүбүз. Ушул бышты өспүрүмдөргө азыр байланыш номерин айта калтырабыз. Быштынын бою 1.65-тин тегереги. Ушундай өспүрүмдөрдү сурагандарга номерин айта кетебиз. Быштынын кошуп жакканына чаласыздар. + 996 777 0777 80 80 79 номери менен байланышасыздар. Быштыны алсаңыздар, быштыны аласыздар. Быштыны 200 000 деди. Бул Бишкектен алып келинген кулундарды 70 000 сомдон дейт. Биз айтып өткөн байланыш номери менен байланышыңыздар туугандар. Бул базарга жалпысынан аз эле жылкылар кирет экен, калганы бодомолдар. Бул боз бие менен байталды 105 000 баа бериптир. Берген жок. $105 000 сомго бербедик дейт экен. Палтарашка тай кириптир. Жакшылап тартып көрсөтсөк. Көрүп турасыздар. Келишкен экен. Мындай номерлери менен пародасы тууралуу толук маалымат жок. Сатылат деп турат. Сатылат экен. Баасы 100 000 сом. Кеми бар экен бул тайдын. Палтарашка жазга кунам болот.
görüp bayqap turasызlar. Emi 1 yaşar 3 aylık oldu. 1 yaşar 3 aylık boldu. Yani bir an bolasın. Az 3 yası var ya. 68 min Kim satıyor bağı bunu? bolupdur. Sen alı deyim bunu. 68 min so'm uçurda berbey жатышат. Ошого sizlerge жаққан болса 100 min kemi var deb esi aytты. Номерди айтып коюңула. 0776 менен 80 16 86 номери менен байланышсаңыздар болот. Мына көрүп байкап турасыздар. Мунун ükелери да бар экен. Яз кенен маалымат беребиз булар тууралуу. Шериги бар экен, шеригин дагы көрсөтөбүз. Көрүп турасыздар, эркек. Номерлер басылыптыр. 100 min so'm kemi var dedi. 68 min so'mго учурда бербей жатышат муну. Жылкы базар. Азыр эле көргөнүңүздөрдөй. Ошол 70 min деген. Бишкек. Sağanı satılıptır. Ala torpağı menен 61 min so'mго satılıptır. Kançan tuğan uy eken bu? Ekini tuğan uy eken. Uşul sağanı 61 min so'mgo ketdi. Bul uy erkek torpaq, erkek torpaq menен mına jana alıştı. 98 min so'mgo alıp baylaştırışlardı. Ekovi erkeğe torpaqtar, biri özünün torpaqı. Üçövi 98 min so'm bağı oldu. Jelindi uydağı bağ olup çattır bul jerde. Torpağından erkek torpağı var eken. Torpağından sırtqarı bağ berip жатышат. 51 min so'm bağ berip жатышкан жана. Азыр канчага көтөрүлдү? Билебиz bağasını. Jelini çoğunluğu eкен. 5'ti tuğan uy eken. Torpağından sırtqarı özünü bağ olup жатышат. Torpağı menен akçam жетпейт дейт алган адам. Özüne mına 54.800 berip жатышат. Ушул жерде баа алып 200 so'mu kem 55 min so'm baa berишти. Torpağı iyesinin özüne kalat eken ошол. Torpağı özü baa olup kettin arkadaşlar. 27 min so'mdan 27 min baa berişti torpağına. Erkek torpağa 28 min so'm baa berişti şunda. Enesine 55 min, balasına 28 min, oşonda 83 min so'mga aylanıp baa boltat. Enesine başkalar, balasına başkalar baa berip жатат. Enesi 56 min so'mga satıldı tuğanlar. Bayağı 1,5 yaş 69 min so'm buna satılıp kettir. Ketdi bazardan al çekip etişti. Бар баракат этип бул жерде да кайсыны багылышты көрөбүз. 60 min so'm ушул эне бала сатылыптыр. Ушуга барака айтыптыр азыр. Бул бутуга 74 min so'mго бербептир. Бүтүн Allah sement aldı. Kazakistan'dan alıp geldi. Kazakistan parodada da şu birinci turbanına 74 min so'm baa beriptir bazar. Bergen jokпуз дейт. Tizip koyuptur alabukalarda. Eti biraz harık eken. Uşunusun 74 min so'mgo berbekti.
Şu rossiyskiy semental parodasındağı bukular eken 71.000 so'mdan 7 başlı berbedik de 2 yaşar bukular eken bardı da. Har bir başını 71.000 so'mdan turuşuna baha berberiptir. 71.000'den beri. Kichkinalar. Alıp kelingenine 4-5 gün vaqt boldu deydi. Bu yerde bağı olçattır. Kasaplar bağı olçatçat. 80.000 so'm uçurda bağı verip жатышат. Bu yerde ушул бука 80.000 so'm bağı verip жатышат. Bu yerde bağı olup жатат eкен. İki yaşarıgen yaşı 80.000 so'mga bergen jok uşun. Alınıptır 47.000 so'mga buni alıp ketişti. Bu yerde buka boltat. Uşul bağı olup жатыптыр 47.700. $8.000'den 200 so'm suraşıptat. $47.800. Bu iki gunajın bağı olup жатыптır. Gunajın biri erkek. Bu yerde bağı olup жатат. Ekövünü 67.500 berip жатышат. Altı 8.000 so'mga ko'tarilishdi. Berkisi erkek, arkisi urg'ach. Altı 8.000 so'm taza baha berip жатышат. 30.000 so'mga cheyinki erkek torpoqtor ekan bular. Buna qara qanchaga berilmedi oşanda? 27.500 so'mga berbedik deydi shuni. Bunisini-chi? 29.000 so'mga buni berbepti. 30.000 so'mga cheyinki erkek torpoqtor bolalar. $30.000 kemi var deydi shularni. Urg'ach torpoqtor 24-26.000 so'mdan satılıp жатыптыр ушундай torpoqtor. 24.000'den 30.000, 32.000 so'mga чейин. Urg'ach torpoqtorдун баалары ушундай экен бүгүн. Жаңы Ноокат мал базарында. Qo'chqorlar alınıptır. Ekovi жууна boylarini görüp turasыздар. Qancha jaş eken jaşı? Екі тиш qo'chqorlar ekan. Жууна 34.000 so'mga buna alınıptır. Quyruqlari Oydan beri degende normalde pulga sotar. Yerlerge yaptı. Endi 34.000. 17.000 so'mdan to'g'ri kelayotgan o'shanda. Iki qo'chqor baho bo'lyaptir. 37.500 mına yerde baho berip жатышыптыр. Cho'ng qo'chqorlar tartdi az bugun. 13.000 qanchadan bo'lib qoladi ekan? 750'den. 13.750'dan to'g'ri kelib qoladi ekan. 14.000 so'mdan to'g'ri keldi buna. 14.000 so'mdan to'g'ri keldi.
Екі тиш қошқарлар екен. Мына үчөө бап алат, 53.500 сом бап алат екен. Эми үчөө бап алып кетти. Экөөнү 38.000 сом бап кылып атты эле. 54.000 son çok. Эми үчөөнү 54.000 сом. Pasma var. Канчага кетти ошондо? 54.000 сомго мына үчөөдөн кетти туугандар. Эки тиш кочкорлор. Çok elit ondan. 17 baş. Çıkarsam bana o gelsin. Öyle ben emez. Lost beket cinden el körü al. Мына козу кочкорлордун 17 баш турат экен бул жерде. Канчага берип атдыңыз? 180'e veriyor. 180.000 сомго берип атыптыр буларды. Турушуну. Buna koçum onu. Ben Мына урматтуу Ошкобардын көрүүчүлөрү, мына базар уланып жатат. Бүгүн эскерде кетебиз. Мындай элдин тиричилиги болуп жаткан ушундай мал базарларды көрүп, ылас басып коюңуздар. Жергебизде тынчтык орносун. Эртеге Ноокат мал базарында эмнелерди көбүрөөк тартабыз? Комментарийге калтырсаңыздар, биз ошого карап эртеге мал базар тартабыз. 11-октябрда Ноокаттын өзүндө чоң базар болот. Бүгүн жаңы Ноокат мал базарындагы чыгарылышыбызды соңуна чыгабыз ушуну менен.